Hello everyone, welcome back and thanks so much for joining me. Barati le balatedi ba Buyokasi le Mpumelelo ba re ba bona o kare Vicky ke ena e leng gore o tsenya tlhakatlhakano ka gare ga relationship ya Mpumelelo le Buyokasi. Gomme Buyokasi ge ana le Vicky o tikwa e le gore o lokologile ebile o na le maatla a go bolela gore a ka botša Mpumelelo eng. Re bone tirelo le ena e le gore o e bona ka mokgwa wa botša Buyokasi gore o lebogiša Buyokasi ge a thoma go ipona gore ke ena mang ebile a te tseba ebile a sa emele dilo tse e leng gore Mpumelelo o mo dira tsona ebile wa mo lebogiša a fetša a sega ka morago a re ke a itshola gore ke bolelelang se ke se boletseng ka gore le nna ke ka gare ga relationship e leng gore Buyokasi o ka gare ga yona. Gomme ba re ba bona o kare Vicky o nyaka go ratana le Mpumelelo ebile ke type ya Mpumelelo o rata basadi ba go swana le yena ka gore mmele wa gago o swana le wa bona ba le leng gore ba ratana le Mpumelelo. Jwale ba re ba bona o kare Vicky go na le se e leng gore o a se nyaka go Mpumelelo. E re gopola gabotse Vicky ke yena e leng gore e be e le mokgotsi ya Mpumelelo o mo introduce go Buyokasi a botse yana pa mo tsebiša yena gomme ka morago ba feleletša e le gore ba ba ditšhomi mara Vicky ge ya ntše ya lebelela botša Buyokasi gore dilo tše e leng gore Mpumelelo mo dira tsona yena ga a di rate ene ebile ge Vicky ya ka tswelela Mpumelelo ge ya gomotse o a thoma a bolela go bontšha e le gore Mpumelelo o kwana le tša Vicky goba o kwešiša Vicky kudu ka gore o mmoditše gore taba gore Buyokasi ya re ga nyaka o bolela le nna a tle le batho ba bangwe a ke rate gora gore Buyokasi ya ka be e le gore mohlomongwe o tšhaba go face Mpumelelo ka ge e le gore ke monna gagwe goba jwang ga ke tsebe mara go bontšha e le gore Buyokasi ga a na le maatla a gore a ka bolediša Mpumelelo ge Mpumelelo e le gore ga a nyake go bolela le yena. Ke tšona tšeo tša Isengele Zes Tempo e ka ba e le gore Vicky le ena le bona o kare Vicky o nyaka go ratana le Mpumelelo goba ke mokgotsi wa Buyokasi wa fake goba e ka ba e le gore go diragala eng ka bona ba nyaka go ratana ba ratana goba jwang. Nna mara ke bone go ya ka nna ke bone o kare Vicky o rata Mpumelelo a ke nagane gore ge nke ba rata Mpumelelo a ba e tlo dumela gore a se ka ba tsena ka gare ga Ese Tempo ka ge e le gore Mpumelelo ke kgalantša mmotša ka tša marato a se nke a dumelana le se e leng gore Mpumelelo wa se bolela e no ba e le gore tše e leng gore Mpumelelo o di dira Buyokasi o botša Buyokasi gore ga a di rate so o koša ke Buyokasi bohloko ge a thoma mo hlalosetša mathata a gagwe mola e le gore Buyokasi tše dingwe o tšhaba go di bolela ka ge e le gore tirelo o kgona go ipolelela o kgona go bolelela pele so Buyokasi ga a kgone gore a ka fetola tirelo dilong tše dintšhi ka ge e le gore tirelo o na le maatla a go feta a Buyokasi o kgona go bolela ga kudu. Ke tšona tšeo tša Isengele Zes Tempo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.